Hello wake wata. Neta. Nitawasemi wa mulingeni na nzawe ya mitambo ni ambaito nthinu wanichauki uteti yangu kutunene tenau. Neta Philip Kaloki. Philip Kaloki wengali kozieba. Kaloki Ilobi. Ilobi? Okay, thina nimo Kaloki. Bai na bengi na ngoni atika nena ngamielezia. Ezune ya ende yu yake 7 yu. Bai na thina yu nende weke 7. Yue. Aha. Nene de nato ni kuma mwaka wa last year. 11. Na issues nena kebeti. Jambo zemba jaliko. Jasemba jaliko. Indi semba. Jalite. Ande va uketo dela. Janjo genge. Echo kiye sicho keisemba chaikeito. Kala ya mana tuona madena house ndu ya mrembo su. Ezoka ya bamwe wa monza abo matuko that one. Asia okwa asiyoneza ondu mumogo ibungwa. Na tamileneta no mwana wakawa. Awa atotia. Pole. Asante atotia moyo anano na ile matuko atano bawu. Atotia nina zina shungulikala yuja mwana to asika. Tumachu na mina muti tumachu cha kume kujuma maka kumo anda ne muti. Lana sio kiewe nena akiawa. Awa gwe na mwisia na mlake musitoka ko ilovi na mwiti yaboa. Aboa ochumachu. Wibika weekend isi amatuko 10 andi Kenya ke messenger mwete nenete lete mwana akwini kana mukuro. Wezi message tia simu sio tembea na nyendiese. Yo time the na wa tatu. Moi wana na matuko 10. Na kilia saitano sio tuko ne ondo ikiasi mwakino ya ono leso kelose kane yuso yi. No kila ne ya message tumiro linyake ambete Philip ne mama katonge. Pe message ngokwata kuma balabe katonge. Tunge tikebeti chakwa yi. Pe message ngokwata kuma balabe katonge itenzio. Na ikere ya sisi agwe ona kwanga ino vetia. Nena soma message nya ema. Na soma message daima ukone nako ne ya ugwali nye kwa chena kwa mana mukayu. No tela kumwengine some message. Kadi ngwe to soma nako no ema myolonja ite kuma msiambia bempe nako no ninya katunga ndabia sino ndio chela wa kwani mwende na mukule kende chao chao. Ambia ukweto kutwa mukau. Na nitoonete le mwana ko mukuto na mukule yusi sumie bana weekend kya mlembo tutende ba momba. Imino nena mama na Kenya kyango ne asimu na mwele ja. Pese ne gwa wona mukule yuyu kila wande ke message test tekala ne lo kibela ni kwa jasa hivi. Yuyu kila wande ke message test na kuto no message na date tu ya jengo uteza wata na kedwa ndo makwe myonde manaiba. Kuma kizanga chicho ndecha ambia ona matuko tima the lumana ne tito last week to atake chuma kenge tike the okwewa na yando mashindi ya na yuni wa wande thingi to make sense ando mengelewa kana wibangi tata. Abewa data na ogela lezo kama na gila nena ngama miango ni azimwewa netenena ne chande ndo nene kana na kile mekwana masabu yangi. Nondo inyaga no gite lobi chuma gite nduo gato konena. Ogeto tu ya bole wenda na ile tu chila kinoke ya makwani. Ochuma keke na lele. Sitila okie weekend sitazila makwani na yenoka. Iwa katatu ne umwitu akeni wenda ameno kemwe. Ase nenda mbeno ka mamu ngekalange musinandio. Nandio ka amukole. Yilo inoka mamu. Wizi ando mekwelewa na iti na makwani nelo inoka mamu ando mekwelewa na ikwani kwa iliata. Na mamu akene nya jela ngoti na ake ando meache nyene molati. Ambaye kalanga banono yoka. Tinya ake wazi. Wa ndio ya kwanza chuma juwe kota zika sindu cia muthembo su ngulu manga.
akauga lewa kandikite mesa ni athari na mwandika mwiso miteneli na mwewe sa kuona uweli wa mrembo nonge uthari kwa uendo kandikia ya no ikoma ite kalanga tuma kike talileyo ibi kwa katano ende na matara ongolo tinere aba mundu ni mwekere matuko maingi tinanya indabyo ndo kwenda iko ni andu mako edi amona tanya ni makosa yuba no ni bangieta mundu ome kweta ondu muona andu mandi cyo kale level otini akau ambu andu makona atangu mukona ana kwa ndimo nongo mukona taita no cyo tuko ni mutieta na kauma lokati nengi utuko yanu arukia mundu ajiba na mumale cyo makodi atatu Oralete amwe indalete amwe wele soko na kwa cyo yenda baloendo dini bongo twa lakini uma bano kila mundu ese bala wendete na ese kila kyonde kende nje kangu sisanye wo kativika saitano oka tukulia cha otamwele chama myolo njete ambia kuko imundu yako magugu ni mutumia pea eno ke ko musi sikwito musi na ko ne mami na mutwa nindo neno ka dimosi kwa mutwa senji ina mutwa senji utuko kwacha kwacha bata ko minu na mutwa senji na kata eno ka ese eno ka athi yu wa chuma ambe ninga ndo zikwitwe ngakeranye aromwa sia ni nyaka na mwenya ko ndina mbesa mimi na ibembe zile na choma kwani awome chamba ka weekend okay weekend utendete umechamba ka weekend ukijengwa atendeta ambe aye dio meja wewe watu mwambeza ni nyake atiko yo atiko isita itwikia kao ndio kabundi cyo kota ndite ina mukole na ndine kukuzo ini wona je wedi kwenu no ichoka ine ni kwezea awe so kuna simu yeye mane wa simu ne nitila simu yiti wongwela okulia nundu ni bwe bandu ndio mbika nambo mwe kambe kalanga kana nenge mwana bana okay muina mwana ka usi unetu ina mwana na watu amene binana ndakuma mwana minute mwaka okay ani la sia mwe wa 10 nuko na mwaka timo deli ko wenda ato mutumusie to mane inde thina wiba kwa kwate ya simu abau okay Hello. 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 Your call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID. Hello. 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 Ndunge. Atunge. Atunge mwanako. Eno mioze uno ye maune nanda. Tukubida ikeoswa chap chap lakini nengine sawa. Kaloki. Hello. Kaloki. Tikwi ai. Tamu kunia na wethi ande kuosa. No kuosa we lakini ayema unena. Ndio tawetu kesi. Une tawetu kesi. Okay. Okay. Yata sise kana kwa teo vitu sise kana eto mukwati ya mwana neusu. Yes. Na muyaye mani wagendo kingi. Aye. Na ndo wa mweka we. Aye. Kama ko biazu atatu. Aye. No masuo suwa. Mbona imambe? Okay. Sawa kwate yo baune kanati sise kanane teo motumusia. Tene nake okwanda ya. Sorry,
The mobile subscriber. Wasima kwanza. Wasima. Okay. Wasima. Yo sawa. Kaloki. Onania ni wedukise na ende ndanosa. Ena miaka yana? Miaka 20. 20? 21. Na kuwe na yana? Na 26. 26. Niko welu maita kwa? Aye, neze kondi laltimo. Oyo naku? Ko ende umia skulu? Okay, una mwaseta wa uma skulu? Okay, form 4? Okay, hekatu utaithi Kaloki? Sawa. Okay.